Tuma jibuya kutoka mugomba wakumona bana betu badikwaka kubela moyo walu sinuki bamanyanyi bukala kwaka mu 1983 à 84 bavuba tukwata ni mfumo wetu Etienne Tshisekedi kudi bukalenga bwa chikondo achi batutuma kukabea kamwangu kwa mubomba précisément kutuvuba ya kusomba ni balegi kacha chikondo achi chitumwanji kabidi kuku jatato ngumu sobwa kuya kubela babu moyi kumanya ni mbalala bishi mbasomba bishi mwabe onji mufingana wakumonana nenu walu kukabela kamwanga kwetu kumbelu Mtumu somba fanyi mwetu munemu mukabea kamwanga mu 1981 ni mu 1984 diba diyuba tulekela etu kwanza kupichila munemu kutomba kakesa kwa kuya kumbujima ikula kumona mshindu wa kupatanjila kuya ukinchasa ndimu manya kabea kamwanga bimbi ndimu kudwa kabidi usamwa ndekelu mu 2018 diba dia kampanye kadi kachanga feta bukalenga si vous mangez kujata mwetu munemu Kasai Oriental to si vous mufa kuno ambila nchani walo buchena mbwenza bwadu ndi munu benga to ani munu ela nyima to ani munu nyoka to numfuila lusa walu mijimu ni mvita ivuvi vitabui na shamu tulibape tabukalenga numanya ni vita ikijanu itumunuka vita itububa toela kujibaduishi bakongo bantu babenga bwani mwana wa mkongo kamunuko ku jitalalato kafeti ko kunansha jima ya kuja to bantu nyoka batu baswa kutu ibanu bubanji bwetu bonzu kutu jinabu twetu tukana nutushala mujikenga bobu benda bayaba nema vita yi mbatoenda yi mujitunga dietu da Kongo dijima nanga ku este wajitunga umwanji kujifila kuntu aku mundu jibamanya vita kimyanji kujikato malaba mushala enemeji nubugumvwa kabidi mushindu juba taisha bombe kubeni bantu bafwa kuji bantu balukinu badi babenga bwani Kongo wetu wa mungalata kapechi jitalalato vita yi mikola vita ndimu jitunga dijimu kimwalukai mwaji kwamba ni bon betu ba mashani tena mu babenga tome bumunji mukalenga wa Kongo mujima bikengela ngaji kutalaja nyabi di ndululu mikola bashi champignon tuloko mona ushindo wa kusoma ni bana betu kubasamba kubumvwa papo kumvwa chijibuna chijijini bana betu chinji sokuno ambila njani kuvulai bisonji binivinabi kumesi kuvulai bisonji bwadu njimulwa kuno ambila bwase na shamu tutijinvita kadi mujimu mpingeu
wa kwenze la mpinjo mbana betu nanga betu bamuka sai badibata amba kukenga kumakalenga wonso adimapita muditunga jetu ja Kongo limuna kuno ambila bwase makenga etu ajaji Nous Walumbudi administrateur wa territoire Munwambi. Et yo tudini plan wa développement wa ditunga dietu dijima dia Congo. Plan waou wa ku développer Congo à partir wa ma territoire. Territoire wa Buenabu wa Kabeaka Mwangeu. Plan Ujibish. Tout le temps, je suis baka. Nous avons territoire, nous voulons un administrateur, nous avons un territoire, nous avons que nous combatons, nous avons un service, nous avons un dialogue. Nous avons une santé. Tout est cas, l'hôpital. Nous avons moderne, mon territoire yons ya Mukongo. Indéo territoire pour l'hôpital d'Amini Lucala ni ambulance. Wakwikala uyakangata bantu bajiba sombela mutanchi mula wa kubafikisha mwabuji l'hôpital di pamona mwa ku bafeja buji soin ya tout ça kalasa kakanen ka référence kalasa ku kadika secondaire ni ka biamu baba to badima to mindimu ya biamu ni baba shila ka bukalasa ba ingeu tuji tuluisha bwalu bujibuta amba kutukengesha bikola bwalu bwa infrastructure numanya ni dike nga dietu mukasai kasai kanena tusai tons dike nga didija infrastructure jila yonsu mipwa mbayi shifa kubukola bwa mwana wa mwana kasai akeni bintu bitujima katena ni mushindi wa kuya kubifana yabani kwa kutobwanu njira yonsu nifwa bintu bibasa kusumba kubabenda bwani bitika munembi twambulisha kaku mushindi wa kubifikisha to bwanu njira nifwa yonsu bwalu abu njimu jimwene nanka yani mujila mungayi binde mungati chemwene wa kuya kwa mufomba Kubalukai, mon programme wa province, wa ma 145 territoires, pour dire qu'abidi, boalu, boa, kuibaganjila, jila, boa, kupatula, mantubonsu, mon blocage, wa, enclavement, ou du moins, ou du moutufiki, chaboudi, kengadi, tout dina, djé. Boalu kwa bunji nji sangaja kumba mu administrateur du territoire mwambani kudi Kabeaka Mwanga malgré mutuji muntatu mumakenga me kake sakadi uba feta badi bakafikisha kumyabi kanga bakafikisha kumbujimai boalu abu nana kuto kumbo alito umu dikati nana kuto nginu la yabwani nibikala nankwao walu mu programme utukenza wa 145 territoire nano bi kudi malu akwenza kuibakanjila ni kupesha bantu nyamwa bwani benza mujimu wa ujimi hanu jinujima
Bintoa bibi no noenza bibi no adima biabi bula mataji ujubi sumba wa kupesha koku bijima byetu mushindu wa kupingana kabidi kubujimi kumona mushindu wa kwenza bijimu ya kudini bujimwa bijimi buina nibu toambuluisha nibu ambuluisha bana betu bamukabea kamwanga nanga mumalu ajimatangila kujimasama abana bateketa masama ajatamba kubafikisha ulufu bwalu kwa bujibubanga muchitu tubange cha 2022 bujibwalu butujiba bikila mu français ni couverture santé universelle badibalonda réunion wandekelu tujubenza wa conseil des ministres ndimu filaka bidima panga dika kontoaku bwani premier ministre wetu akole shafalu kasako ke shamalu onsu wafatu itubanga chijimu chifia tu lancer tintoa chichi tubabikila couverture santé universelle dike nga jafiti yo ndimu itaba kadi numanyani pour couverture santé universelle couverture santé universelle vous soit convoi couverture santé universelle moi na wa Congo yon nasha wa mwena kantu kubyanza anyi nasha uji mufele uja nous fait ta soin ya moi uju ya mu l'hôpital kabe na batangila kukenda kantu to badi manji kumondo fa bwalu jondo fisha jones didi jangati bwa mpindi o mubyanza bya bula mataji ye ya kuju tangila malu akondo fa bana ba mukongo bwalu kai ndimu twa kuno ambila ni ikalai igita buji kutu jibafuma kuvuku kola tuvuba kengi katuvuba fuato tutijanu ni moi watai moi kole shai moi kumpala kutu yaya kutoka jitu ngezi nujibama nyabimpa ni jitu ngaje tujakongo mbadi shifa kubukola kujibena muchima bavuba benga kwa ngata bubanji makuta bubanji adimapuma kububanji kutu dinabu kwa banye na peuple bavuba ngata bobu lela mumpaya banemesha babu bashia peuple wa mukongo mujikenga chintwachi chikwata bantu babuni chilo kunyanga ni mentalite ya bantu invita inji mema mukwata kachanga afika kubuka lenga ya kuluisha bikadilu bidiabi bituma bana bamwana Congo bavubalombola jitunga tel que soit niveau ya responsabilité batuma numenji pour servir pas pour servir le peuple ujibu ni chakwenzela bumujimu wala bukibwa lubuno nungwa mu français babikila ni corruption kidi chifa bitunga jetu cho charge buivi kwetu bukalenga bwetu nodibamanya bimbi muvumfumu wetu Etienne Tshisekedi wa Mulumba wimanyi na bwalwabu mubuimanyi na bikola mufila ni viwenda bwani jitunga ja Kongo dimona makuya kumpala tufeta
ba dirigeant ba lombodi ba di batangila ko kubwalu bwa dikenga ya peuple ba di batuma menji kumajinga a peuple ba mona mushindu wa kwambulisha peuple mwina peuple asomba mubui pasomba mujitalala munayi mujiuba tushipela miba tena mwakufu ato walu diamant di chitukoku mumalaba ku Kasai Oriental lelwe ukabidi zambi mutu samba non seulement kuji diamant mais kukaji kabidi to ni cobalt ni cuivre ni nickel ni chrome bien soabi ki minéraux ijibuba keba bwa mubulaba bujima bwani bulaba tuleke la malua minéraux ivu yakala ivu inyanga kudi buloba bwetu environnement wetu bifila masama bifila ndululu ya bwena ya ma inondation ma tremblement de terre bitwa bibionsu te tuba ya mu exploitation wama cobalt wama cuivre up now mitulekela utilisation wa bitu bya kala bi minéraux ya kala ya énergie ya kala nitu ya mubitu bya tumona mwa kusoku kusove kulaba bwetwebu bulekela kutomboka muju kutomboka bushifa bantu kibwalu bunu tubungu hapa bikira mu français ni réchauffement climatique twetu mwetu munemu mukongo en général ni mukasai tudi ni solution ya kujigiza bwalo hapa ndimu ya to ni kubatoka wakuba leja bitu byonso hapa abyanisha patu twakula neno hapa ni bambuluisha Kongo wa Kongo ya imana kumpala afila bijina bi wa buloba bulongoloka donc no monuni tudi ni jitunga idijisamba kujinzambi kadi twe tubenaji kibaji badi nyangi la nomalu wa mutima wetu ni moyo mubi utujinao ube ngani bakwe bakaba nemi bo buto anu benu noenu kibaji chakunene malu au tena mtu akubwa kwa mona kabidi mwetu munwemu mukongo to nanga mwetu munwemu mukasai wali kwetu mbatu nyoka bikola be batu shibe la troni miba uvuambulisha Kasai Oriental ketwaka kadi ikalai ni lutulu ndimui manakulu wakujula maluonsi avuafila bulengela mwetu munwemu mukasai ni bapinga na kabidi buto bikila Kasai wabalengela kwetu ni kulengela ndino ambila ndino laya kanu bunga mito ikalai ni gitalala ikalai ni gitabuja tuteka yanu mumasambila wani baluishi kapa kumbani mwakutu kuokesha naji walu muna ambila bingeu baluishi batiji bambulula niela yabu mulu bakeba nukujigizanga na netu walu tutibala kukeba lupandu wa mwana wa mwena Kongo wa mwana wa mwena Kasai nikalai ni lutulu wala ngelemenjiki kake sakambu na kuyikila nenu Yomani nujibinjila mutanzimula mumunya kabidi nujibachoka
Kama bato gato. Mutini kukono. Eyo. Do balu binge unji musa kumonangana ni bana betu bamunemu. Njimusa kumonangana ni bafumu, njimusa kumonangana ni bamama, njimusa kumonangana ni batatu, ni bansonga, bwani tumona mushindu wa kuyikila kumanya kilikoko nchini mushindu wa kunoambulisha ujibishi. Halo kumpala kwa mema kujigiza Njimusa kabidi kunwela kwasa kijila ba mushindu nuji banga kijila batwa kijila bonsu ni delegation wani kajimbu musa kunuleja mwena kwani mwachika alwa anuela moyo mwachika alwa ela baba ela kina moyo mama mwe matatu we mana metu we detwa mwe mkutumba kasa kijila alors njimusa kuno ambila bwani ndeno nubunujana mwabeo ni wala yeya nya watu bengi ukajinge ndu yonsu uyanu kuba kubeni kaji tibu munu benga to nanu buji mwabeo ni kuba kubani kuba mukajani ujanu mukongo wetu wa mungalaka tulwangeneu kwabu dikenga njipita bitu jinaji tetu bina aba telejai tetu bina tujikoku nijitalala bobu bajimu vita matuponsu bijima kabena ni mushindu wakuya kumijimu ya matuponsu to ani kajibu baya kimba manyani lelo ewo ni mpingana jilo lukumba nzani kulumba nzani chakupingana to badi ba vivre mu situation où matu consoi ba congolais butwe bivu bikengela kwanji kumanya chilumbwachi chidibishi wachini mbatu nyoka mujumba tunyoka na ku est wajitunga Même kuya kuji ba voisin betu badi kuntwaku ba Ugandais ba Rwandais ba Burundi wakuba mbila bwase malu 11 agumatu takana kumpala twangata kuwa kwa moyani Même kubambila ni nema tena ni muda mbukalenga bwanvita nenu to mujibena mutumba netu wena mutumba bukatwe na babusungu lato nzambi kujumu tuteka katwe na ni droit wakukinangana wakuluishangana ni kulongesha bana batuyitulela jikinangana to tuji bantu banzambi tuji mulwendu panupabulo tu profiter ni santé ou tu linenda ni moyo nzambi mutu pesha watuenze la peuple yetu mujini peuple yetu ikengela imanyangana isomba kabaka mwa yenza mujimu wa kudeveloper nani continent wetu wa Afrique walu baluishi batu baluishi Afrique kaba tubatangila ni ewu ntusi
e umutu wawa mbantu wawa pigme to bavuba tutangira nkujikoba bamanya aba mbantu basika mbantu bakuluishi bisangai ni tuveta bukola wakuita kama tuwetu wakusombesha peuple wetu mujinanga mujitalala imona mwabuya kumvala mu sombelu ya Bwana Mutumba mais bintu abinu manyani mbibanga kukala ça fait 20 ans uji est waji tunga jetu mwikala mundululu vita ya kujikisha bintu abi ni mijimu ikiji ya bunyi nuvu musa mushaleu matuku mashala mushindu tulibumva wana nyibenu Uganda wakubanga mpinjo jiluisha dena mufongu badi batu elamvita batu babwala muji bombe fambidi batai kanadi wakushifa bantu anuchana na nuvu kapu ibwanu to kaba ni bwanu ni muntu to me bakeba nuni masha ya nuvanshi donc tudi ni vita mikolo kibaluka nyinu lomba nuteka itunga jetu ja Kongo mumasambila mutu jumanyani ututendelela utuitabila nzambi wetu amulu ikala ukeba monani munga musangu vaju peta jiba usomba utwabinu ulomba uji maweja nzambi wa mujulu amuna mushilu wa kutambuluishi atukwatishi wani tumona mwakwenza mujimu tuluisha bena myoyumi bya bibe na mufongu bati basobulo wajitunga jetu wala njinu ela twasa kijila kabidi njimu la kusomba nenu kuja nenu Noel twaji Noel kumbujimai binjonga lukundu samba penu njimu twakumbwa enumalu ajanutatisha ngano ambiji mushindu twenza wakuno ambuluisha kadibi kengela nenu fenu wenda anono tufesha meji akumona mushindu wakuno ambuluisha tena Mungu ato mutu mwakula Mungu manufesha mikro pesa hii mikro kuji tatu ni mamu tatu mwa mamu tatu wakula malo wa batatu mamu wakula malo wa bamamu akula kumkalenga ngingamba nokwewe eyo bokubamba bwani bajja kutupeta tumbu atokupeta chikuto ndimuso kwamila mfumu wajitunga atwambuluisha lubanza watu kutujitwetu balema kaba kutumonato nikaba kutungoto nana zetu balema batuba tufata na kuba twambuluisha goku lubanza kumuwani ngiko na toa tikila kwa kuuva kwani eyo tasa hivi c'est ça le problème c'est comme ça le problème eyo wanginga kunafani kwa bamamu eyo bamamu babene nibijumuto tuditukenga bikola twenda basusuka katuyibilanga yakudisha jojino katena tujumonato fundu benda lubanza ni lubanza bana batuli balala bajibenda bijimuka bayineatrikila to bakenga bikola fundu twakumisha lubanza ni lubanza fundu wetu twakeni
Twambulisa, twambulisa. Ça va. Merci beaucoup. Dieu m'envoie. Kadi numanyani politique wakwambulisha lubanza ni lubanza katuko kuto. Politique udi wakwambulisha kisumbuka abantu luba tekaka baka mwa luba pesha mishindu wabobu kuji organiser mwambe uto niba nufesha nenu neki nenu kayenu nenu keba mushindu wa kuji organiser manufesha mushindu nenu nukeba mushindu wa kuji organiser walutetu bamba ni twambuluisha lubanza ni lubanza mumwani nchini kunufesha makutani wanweza na uchini wanu muntu yonso kena ngenda mushinga to bako abu mbamanya mbalonga tulasa to abu mbamanya bijuba lo bako abu bajimu yabu activité ni kwa bantu bonso kaba tudenda mushinga to donc dibi kengela kweza nu politique wa territoire wetu wakabeya kamwanga uju pandisha mpinjeu bajibama nyamijimu ya Mjanza bajibama nyamijimu ya Kufunda bajibama nyakondo fangana kwambulisha ni balongi tout ça donc bien swabi kimutu ubenzi mepano nulomba lubanza ni lubanza afu ndimu swanulwa kunguvuisha mejenu ajichini jibaji nitumona mushindu wa kwenza mundu bajingamu nibi mkemesha bikola kwa lundi umanyi politique singanu mvujava politique wetu wa 145 territoire wakwambulisha bana betu bovu bamukongo banyuma territoire bwani mtatu ya matukongo igibuna impinjeu yanji kujika bapeta lutulu bikala milioni possibilité ya kujambulisha nka yabu kweza mijimu yabu igikengela mijimu nyingula mu politiku nyingambao donc kana kwikala nukengela mujimu to munu nyambamo mijimu nyikala koko wandu kwa kuipaka territoire kujibitu bya bunyi bya kwenzi bintu nyibikala bya bunyi bya kwenzi donc mijimu ijipeteka mu politique amu mumijimu nunu feta mpinjo jifutu jimpinjo jinoambulisha wakumona mushindu waku tumbo ananyani luti mpata bon kumwa luto nanku mungambi mpinjo jimuta kuyikila ni bantu bitumbi abantu ngambi bamfumbetu ngambi batatu betu bajumemu bamamu ni bansonga tufetangana njibweka kuno inubikila ni Maison Blanche njinya kuntwaku nuinjila badi banoorganize kuti protocole ujulo la malonzo wampetangana nenu tuyikila mukanti mukesa bwane ngumva munu jinenu nuswa kumvuijamu walunji muswa nukuya munu jinenu baswa amwa